tobet. Tobat mas, tobat. Tobat ya. Duduk tobet, duduk. Duduk. Ayo sapa maning. Larane ati. Apa no? Ditinggal lagi rasane sedih tanpa permisi diurus beli dipegat beli batin disiksa digawin lara alias nambah dawa Bapak Lima Iya no. aja tegelan Pak aja romewan Pak ya Allah biang ayo sama bos apa baik sih Wis pisahan bae no. kalem 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 lagu kalem apa sih wis pusing apa wis lideme apa wis beli suka apa wis beli tresna aja nangis paling mas aja nangis paling mas apa sih wis pusing Wis pusing. apa wis lideme apa wis beli suka apa wis beli tresna yen wis ora suka aja dilarang priwit sing karepe priwit tanggung jawab apa arti Tobat. wong rumah tangga Rumah sakit. rumah tangga kang ketunggu diurus beli dipegat batin disiksa digawe lara alias nambah dah Aja cengar-cengir bae sino. ayo kang mas rumah tangga rumah sakit ah paling mas kasih anak bonusnya mas ya Allah Sedih, sedih. mama kadus bekana CM ah bos Jepang
baik masih bujangan. Para kasepuhan, oke para panitia pangarsa Bapak Kadus Miwa ringan panitia para resat Blok Citayam Kidul Rubina hapunten anu kasuhun hampura anu kateda jalaran sono dina acara hiburan siang yi kacegat na waktosna urang dibagi-bagi kalayan insyaallah kawangi kangge acara hiburan ulah gede begituna nyagakeun haturan wilujeng kantun samtawis wilujeng istirahat kasadayana billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya di mana asal